Pastor Jack. Nari ndi unsuhuza Pastor Jack. Because he has always done a very good job with me. Kuko yakoze umurimo mwiza cyane turi kumwe twakoranye umurimo mwiza. He helps me to be like you. Amfasha kuba kimwe namwe in terms of language. Mu bijyanye n'ururimi. Pastor Ezron has said it very correctly. Pastor Ezron yabivuze mu buryo bw'ukuri. I have only one agenda in my life. Mfite ingingo imwe gusa mu buzima bwanjye. Mission. Ivuga butumwa. Mission. Ivuga butumwa. Mission. Ivuga butumwa. Mission. Ivuga butumwa. Thank you. Murakoze. Thank you very much, Pastor Ezron. Murakoze cyane Pastor Ezron for being very kind. Every time you present your brothers who have come in the name of the Lord. Kubwo ubugwaneza ugaragaza igihe cyose mwakira bene data cyangwa se bene so baje babasanga mu izina ry'umwami wacu. You know, Pastor, we had actually planned to come here. It is not by accident we are here. Pastor, burya twari twateganije kuza hano ntabwo ari impanuka yabaye. I think we just forgot the way the program was done. Ahubwo twari twibagiye uko gahunda yateguwe. We thought we were going to Goma this morning. Twibwiraga yuko turi bujye igoma muri gitondo. And then when we return, then we will have this meeting. Noneho twazagaruka tugakorana inama namwe. But yesterday while we were here is when we discovered that we have a full day with you before we proceed to Goma. Ariko ye muri gitondo nibwo twabonye yuko dufite umunsi wose turi kumwe namwe mbere uko dukomeza tujya igoma. So it's not your mistake. Ntabwo ari kosa ryanyu. It is ours. Ni ryacu. We have been very busy. Twagize akazi kenshi cyane. With many meetings with different dates. Inama zitandukanye n'amatariki atandukanye. There was a time when I did not remember which day it was until I asked Mama, what is the date today? Hari igihe ntibukaga umunsi wari wo kugeza ubwo mbajije madamu itariki y'uwo munsi. And so she said, fine, Mzee, I can understand. Akavuga ati Mzee ndabyumva. She looked at the calendar and then she said, today is Thursday. Akareba kwigena minsi akavuga ati uyu munsi ni kuwa gatanu. This date of this month. Ni itariki y'uku kwezi. What can I do? Nakora iki kindi? Because when you sit in these meetings from morning to sunset, the following day, iyo wicaye muri izi nama kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umunsi ukurikiyeho, sometimes you lose value of the dates. Rimwe na rimwe rero wibagirwa agaciro k'iminsi. Because what you are looking at is just the agenda. Kuko ikiri kureba ni ingingo z'ibyigwa. And many times those agenda items are many. Kandi akenshi izo ngingo ziba ari nyinshi cyane. So we are very happy to be here with you, God's people. Tunejejwe no kuba turi kumwe namwe bantu b'Imana. The three of us from the division love this union. We love this union. Twebwe uko turi batatu duturutse muri division dukunda iyi union. And we love it mainly because of your hard work. Kandi tuyikunda by'umwihariko kubera uburyo mwitangira umurimo. You know, if you use your mind well, mukoresheje ubwonko bwanyu neza, you will realize that you don't love people for nothing. Muzabona yuko mudakunda abantu, mudapfa gukunda abantu gusa. You don't love people just because they passed near you. Ntabwo mukunda abantu kubera yuko batambutse iruhande rwanyu. There must be something of value that you
see in people that you love. haba hagomba kuba hari ikintu cy'agaciro mubona mu bantu mukunda. You people, you may not know yourselves. Bantu mushobora kuba mutize ubwanyu. You know, people get used to themselves. Abantu bageraho bakimenyera. And they don't know how much grain of God is in you. Ntibamenye imbuto y'Imana iri muri bo. The way you do mission, iyo mukora umurimo wivuga butumwa, the way you represent God in all the things that you do as a church. Uko muhagararira Imana mu bintu byose mukora umurimo w'itorero. And you know we have eyes. Murabizi burya dufite amaso. And you also know that we move from one union to another to another to another. Kandi murabizi ko tuva muri union imwe tujya mu yindi. And we compare. Kandi tujya tugereranya. You cannot help but compare. Ntabwo ubasha gufasha ariko uragereranya. So when we compare, iyo rero tugereranije, what you do here in Rwanda, ibyo mukora hano mu Rwanda, we just thank God. Nukuri dushima Imana. And my prayer is always with you. Amasengesho yanjye buri gihe mba ndi kumwe namwe. Because every time I have asked Pastor Hezron to give us an opportunity to do something here in Rwanda. Kuko igihe cyose nagiye nsaba Pastor Hezron kuduha amahirwe yo kugira icyo dukora hano mu Rwanda. We have never been embarrassed. Ntabwo twigeze dukozwe isoni. Remember 2016. Muribuka 2016. When we asked Rwanda Union to allow us to experiment with that program called TMI. Muribuka igihe twasabaga yuko mutwemerera kugira ngo tugerageze iriya gahunda yiswe TMI. And many of you participated. Benshi muri mwe mwabigizemo uruhare. We brought the GC president. Twazanye umuyobozi w'inteko nkuru rusange. And many other guests from all over the world. N'abashyitsi bandi benshi baturutse hirya no hino ku isi. Up to today, those guests are talking about Rwanda. Kugeza uyu munsi abo bashyitsi baracyavuga u Rwanda. Yeah. And those who are still strong, they say, Pastor Ruguri, when will you do another one like that? Abagifite imbaraga baravuga ati Pastor Ruguri ni ryari uzongera kuduha ayo mahirwe yo gusubirayo. And if you do, please take us back to Rwanda. Nimwongera kubikora turabasabye muzadusubize mu Rwanda. Everyone who came here was treated very kindly. Waje hano wese yafashwe neza. And they realized that they were able to harvest. Kandi babonye yuko bashobojwe kugira umusaruro batanga. I cannot forget to share with you the testimony of Mrs. Tandy Wilson herself. Ntabwo mbasha kwibagirwa kubabwira ubuhamya bwa Madame Teddy Wilson ubwe. Because when they came with her husband, she did not know that she was going to preach also. Kuko igihe yazanaga n'umugabo we ntabwo yarazi yuko nawe ari bubwirize. That was my secret. Ni ryari ibanga ryanjye. But Pastor Hezron took us to our hotel for lunch after they arrived. Pastor Hezron yatujyanye kuri hoteli aho tugiye gufungura. And when we were having lunch, igihe twarimo dufungura, I had my bag. Nari mfite isakoshi yanjye. And one of the package that was there, kandi imwe mwibahasha yari mwaho ngaho, were sermons translated byari ibibwirizwa bisobanuye in Kinyarwanda, biri mu Kinyarwanda. But I also had another one, ariko naye mfite indi bahasha in English, iri mu Cyongereza, ibiri mu Cyongereza. So as we were eating, I pulled out those two packs. Igihe rero twarimo turya na vanye mu isakoshi ayo mabahasha. And I said Madam Wilson, ndavuga nti Madam Wilson, please allow me to present to you your pack of sermons.
nyemerera kugira ngo nkugezeho ibahasha y'ibibwirizwa byawe. She said, which sermons? Ati ibibwirizwa bihe? I said, the ones you are going to use in your site. Namubwira nti ibyo uri bukoreshe aho uzabwiriza. She looked at me, said, Pastor Ruguri. Aranyitegereza yambwira ati Pastor Ruguri, are you normal today? Mbese uri muzima uyu munsi? I said, Mama, I think today I am more normal than other days. Ndavuga nti mama, uyu munsi meze neza kurusha indi minsi yose. To cut the story short, I explained to her kugira ngo igitekerezo inire bugufi namubwiye amateka, how we have organized a site for her. Uburyo twateguye aho azabwiriza. She said, Pastor, I'm sorry, I cannot accept. Aravuga ati Pastor, umbabarire ntabwo nabyemera. She said, you should have told me this much earlier. Wagombye kuba arambwiye mbere y'igihe. I said, Mama Wilson, namubwira nti Madam Wilson, we don't do things like that in Africa. Ntabwo dukora ibimeze nk'ibyo muri Afrika. Even God himself doesn't do it like that. N'Imana nayo ntabwo bikora gutyo. That is white man's culture. Ibyo ni umuco w'abera. For here, hano iwacu, we tell you things when you arrive. Tubabwira ibintu iyo mwahageze. You know, actually she realized I was serious. Aza kubona yuko nkomeje. Pastor Ted Wilson tried to plead with me to excuse her. Pastor Wilson agerageza kunyinginga kugira ngo mwihorere. I said, Pastor, we cannot. Ndamubwira ni Pastor, ntabwo bishoboka. She must preach. Agomba kubwiriza. So I put the material before her. Nshyira rero ibibwirizwa imbere ye. I said, Mama Wilson, can I pray for you? Ndavuga nti Madam Wilson ngusengere. She said, I don't want. Avuga to yasimbishaka. I don't want prayers. Nako shaka kumusengera. She did not feel good. Ntabwo yumvaga amerewe neza rwose. But you know, leaders, when we went to baptize in Lake Kivu after the meetings were ended, ariko bayobozi igihe twajyaga kubatiza muri Lake Kivu amateraniro ashoje, Mrs. Wilson saw over 700 candidates standing on the line for baptism from our site. Madam Wilson yabonye abantu 700 bari ku murongo mu Kivu bagiye kubatizwa baturutse aho yabwirije. Because at the end she accepted to preach. Nyuma yaje kwemera nyine ko ari bubwirize. She had tears all through the baptism. Yarize yabogoje amarira igihe cyose mu kimubatizo. And she said, Pastor Ruguri, thank you for letting God use you. Avuga ati Pastor Ruguri, wakoze cyane kwemera ko Imana igukoresha. To convince me to try. Kugira ngo unyemeze ngerageze. You know, everyone was so happy who came for those meetings here in Rwanda. Buri wese rero yuze umunezero mwinshi mu baje mu materaniro hano mu Rwanda. Up to today, whenever we meet with the two of them, Pastor Wilson and Nancy Wilson, she will always say, Pastor Ruguri, thank you for letting me do something I never thought I could ever do. Igihe cyose duhuye nabo Pastor Wilson n'umufasha we barambwira bati Pastor warakoze cyane kudufasha mu buryo bukomeye gukora ikintu ntigeze ntekereza mu buzima bwanjye ko nashobora kugikora. And you know, leaders, all of us are like Mrs. Wilson. Murabizi rero bayobozi bamwe muri twe tumeze nka Madam Wilson. You can always do much better than you have already done. Ubasha gukora byinshi birenze ibyo wakoze. And God does not warn us. Imana ntabwo it lets you think you are the way you are. Imana irakureka ugatekereza ukibwira ko urukuri. But it knows that there is a potential inside of you which you have not yet tapped.
ariko izi ko muri wowe harimo ubushobozi utarakoresha. Let me show you how God surprises his people. Reka mbereke uburyo Imana igitungura. Open with me in the book of Acts of Marambure the book of Acts. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pastor Jack, go to chapter 2. Tujye mu gice cya kabiri. And I want us to start reading together from verse 1. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. This is not going to be a very long sermon. Iki ntabwo kiri kibwirizwa kirekire. But it is one that will open a window in your heart and in your soul. Ariko ni ikibwirizwa kiri bufungure idirishya mu mutima wawe. In this chapter, muri iki gice, God surprises his people. Imana yatunguye ubwoko bwa. Maybe like I surprised Mrs. Ted Wilson. Ahari nkuko yatunguye Madame Wilson. When she was able to do something she had never thought she could ever do. Igihe yakoraga ikintu atigeze atekereza ko ashobora gukora. It's a very interesting chapter of the Bible. Ni kimwe mu bice byiza by'ingenzi muri Bibiliya. Pastor Jack, this is Kinyarwanda. Yes. In order for me to also appreciate what you are reading, let me read and don't be quick. When I read and I stop, then you read the same. Tugiye gusoma noneho arajya umurongo nahagarara nanjye nsome mu Kinyarwanda. And then I will just make some comments from this passage and the sermon will be over. Hanyuma ndagira ibyo mvuga kuri iyi mirongo ikibizwa kiraba gishoje. Verse 1 says, murongo wa mbere uravuga ngo, and when the day of Pentecost was fully come, umunsi wa Pentecote usohoye, they were all with one accord in one place. Bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. You know, when you read this, you can look at this poster here. Iyo usomye aya magambo basha kureba iyi shusho iri aha ngaha bari murareba hariya. It is also here. There. But this one, it is there. It is also there for those who are that side, and even the bigger one is here. Mwareba iyi shusho bandi mukareba kuri iriya, which is reading integrated for mission. Havuga ngo kugira ivuga butumwa iryacu. In other words, when people sit together for one purpose, iyo abantu bicaye hamwe bafite umugambi umwe, integrated or integration it means coming together. No kuvuga gushyira hamwe in thought, mu bitekerezo, in purpose, mu cyerekezo, in vision, mu mugambi, in dream, mu ndoto. You come together mukashyira hamwe, just the way we are together this morning here. Nkuko turi hamwe muri iki gitondo. There is nobody here who has a different agenda. Nta muntu n'umwe uri hano ufite iyindi gahunda. The church in the Rwanda Union, itorero muri Rwanda Union, has invited us together here as leaders, lay leaders from the local churches, leaders from the fields and institutions and union itself. Ryaraturaritse duturutse mu bigo bitandukanye ndetse turi kumwe n'ubuyobozi bwacu bwa union for one purpose, kubwo umugambi umwe, no different agenda. Ntabwo dufite imigambi itandukanye. If you have a different agenda, ni ufite umugambi wundi utandukanye, you better get out of this place. Byaba byiza usohotse muri iki cyumba. This is not a good place for you. Ntabwo ari umwanya wawe. Because English
calls people like that a misfit. Kuko abongereza umuntu nk'uwo nguwo amwita umuntu wabuze icyerekezo. In other words, you don't fit here. Ntabwo mbese aho ntabwo uri ahantu udakwiriye. Don't get into a place where people are looking one direction, but for you, you are looking this side. Ntukabe ahantu abantu bamwe bareba icyerekezo kimwe, wowe ukareba ikindi cyerekezo. That place becomes dangerous for you. Aho hantu haba ahantu hateje akaga kuri wowe. So what we have read here icyo dusomye ahangaha is these people were with one accord. Nuko abantu bari hamwe bahuje umutima. And they were in one place. Bari hamwe. It's a long story, but there is a lot we have not read here. Ni birebire ariko hari byinshi tutasomye. Then verse 2 says, and suddenly there came a sound from heaven. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Wind. Umuyaga. Very strong wind. Umuyaga ufite imbaraga. And it came suddenly. Kandi uza ubatunguye. Nobody was ready for this one. Nta muntu wari witeguye. And they were not expecting it even. Ntago bari bazi ko uyu muyaga uri buze. They knew God might bless them. Bari bazi ko Imana ibasha kubaha umugisha. But they did not know how he was going to visit. Ariko ntabwo bari bazi ko Imana iri basure. This is one thing I like about my God. Iki ni kimwe mu bintu nkunda ku Imana yanjye. He doesn't have to tell me everything he wants to do for me. Imana ntabwo igomba kumbwira ibintu byose ishaka kunkoresha cyangwa He allows you some space for surprise. Isiga umwanya wo kugutungura. You know, in the past in Africa, people knew how to surprise their friends. Hambere abanyafrika bari bazi uko batungura inshuti zabo. We have lost it now. These days we don't surprise one another. Ntabwo tukibigira muri iyi minsi abantu ntabwo bagitungura bagenzi babo. People become mean. Abantu mean, you know. Mean abantu mbese basa nababaye ba nyira kigunu cyangwa base kigunu. Barakomeza. We don't surprise each other anymore. You know, man. You know, let me pick someone, and when I pick you, please forgive me. Reka ndebe umuntu mvuga reka ninkuvuga umbabarire. This young man there. You. Uyu musore. The other one next to you. Wewe wambaye ishati. The one who has no jacket. Utafite ikoti. If this evening muri uyu mugoroba he comes to me where I'm staying, aje aho ncumbitse, with something wrapped up, akaza afite igifurumba kizinze neza, and he says, Pastor, akavuga ati pastor, this is for you. Ibi ni ibyawe. And I say, what is it, sir? Ntamubwira nti harimo iki? And then he opens it. Akafungura. It's a new suit. Agasanga ni costume nshyashya. 2 shirts. Amashati abiri. 3 ties. Hakamo cravat 3. A pair of shoes. Hakamo ni urukweto. Says, this is for you, pastor. Avuga ati ibi ni ibyawe pastor. Who sent you? Namaza ndi ninde wabikohereje? Ndi gutumye. He says, no, nobody sent me. Pastor, you know, I remember how much you have been feeding my heart every time you preach. Avuga ati pastor nta untumye ahubwo nazirikanye uburyo wagaburiye umutima wanjye igihe cyose wabwirije. I have just been thinking what to do for you. Nakomeje gutekereza icyo nagukorera. So please accept. None ndakwinginze byakire. So when I leave Rwanda,
I leave Rwanda this time with a new suit, nkava mu Rwanda mfite amakositimu abiri, two new shirts, nkaba mfite amashati abiri, a pair of shoes, inkweto nshyashya. Is it a surprise? Mbese nabantunguwe, and from a young man like him, kandi ku musore wanjye nk'uyu nguyu, something I've never thought in my mind. ikintu ntigeze ntekereza mu bwonko bwanjye. Sorry Baba, thank you very much. Yicarire mwana wanjye. Surprises open new windows in people's hearts. Gutungurwa bikingura amadirishya mu mitima yacu. But these days, ariko muri iyi minsi, nobody cares to surprise another person. nta bantu bakita gutungura abandi. God is still surprising his people. ariko Imana iracyatungura abantu bayo. So he visited these people with the wind. Imana rero isura abantu bayo ikoresheje umuyaga from heaven. Umuyaga uturutse mu ijuru. And the Bible says it was a rushing mighty wind, kandi bivuga ko wari umuyaga ufite imbaraga, which filled the whole house. wuzuye aho bari bicaye hose. And for them they were just sitting. kandi bari bicaye. They were not expecting any wind. ntago bari bategereje umuyaga wari wose. And this was not an empty wind. kandi ntago wari umuyaga udafite icyo uvuze. You wait. Mutegereze. Remember, this is God visiting his people. Ni Imana iri gusura abantu bayo. It just doesn't blow winds like that. ntabwo ari uguhuha umuyaga udafite icyo urimo. Then verse 3 umurongo wa 3 comes with a new package. haza noneho ikindi kintu gifurebye. It says, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Now tell me now, be human being now, be a human being, pastor. mumbwire we nk'umuntu, what do you think utekereza iki when something that looks like fire ikintu gisa n'umuriro rests on your shoulder? kikumanukiyeho ku bitugu byawe? Can you even move anymore? mbese wakongera kunyeganyega? This is something. iki ni ikintu gikomeye. Verse 4 says, umurongo wa 4, and they were all filled with the Holy Ghost, bose buzuzwa mwuka wera, began to speak with other tongues batangira kuvuga izindi ndimi as the Spirit of God gave them to speak. nk'uko mwuka yabahaye kuzivuga. This one was a complete surprise. kwari ugutungurwa gukomeye cyane. Pastor, everyone, buri wese, a flame of fire on the shoulder, ikirimi cy'umuriro kimanukiraho, or on the head, cyangwa ku bitugu cyangwa ku mutwe. you look at your friend, it is up there. ukareba kuri mugenzi wawe, umuriro umuri. They look at you, you have yours there. yakureba akabona nawe bikuriho. I don't think anyone asked any question. ntabwo nzi niba hari umuntu wabaje ikibazo icyo ari cyo cyose. And the wind is still blowing. kandi umuyaga ukomeza guhuha. Mighty wind. umuyaga ukomeye. noneho the Bible says, biravuga ngo there in Jerusalem muri Yerusalemu lived many Jews, devout men of every nation under heaven. muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Verse 6 tells us
The news about what had happened here spread out across the city very fast. Murongo wa gatandatu tuvuga yuko iyo nkuru yakwiriye mu mujyi hose mu buryo bwihuse. I don't know what media they were using that time. Ntabwo nzi ibinyamakuru bakoreshaga icyo gihe. They must have had a WhatsApp of their own kind. Banza bari bafite za WhatsApp z'uburyo bwose. Maybe there was a YouTube too. Ahari bari bafite za YouTube simbizi. Radio. Amaradiyo. You may keep quiet, but there must have been something. Muratuje ariko bishoboka ko na za telefone ngendanwa zari zihari. The news of what happened here inkuru y'ibyabaye ahangaha spread out quickly. Yakwiriye hirya no hino mu buryo bwihuse muri uwo. And people came. Abantu rero barahurura. Pastor Johannes. I believe if you were there, ntekereza yuko yuza kubuhari, selling something in your shop downtown, uri kugurisha ibintu byawe aho mu mujyi hagati, you could have closed the shop to come to see. Uba warafunze iduka ryawe nawe ukajya kureba. So people came, many of them, abantu baraza benshi to see, Pastor, what is going on here. Baraza bati, Pastor, ni iki kiri kubera ahangaha? This is how God opened his mission during those early times of the church. Uku niko Imana yafunguye umurimo wayo muri ibyo bihe byo hambere mu itorero ryayo. There was no need to go to invite people. Ntabwo byabaye nko bajya kurarika abantu. They came by themselves. Ahubwo barizanye ubwabo. To see people who have a flame of fire on their head. Kugira ngo baze kureba abantu bafite ibirimi by'umuriro ku mitwe yabo. And now they are also talking. Kandi nanone bari kuvuga, even though the Bible calls it other languages, it was really not other languages. Ntabwo mukuri zari zindi ndimi. You speak your language, ukavuga ururimi rwawe, uvuga ururimi rwawe, and I hear you speaking in my mother tongue. Ahubwo je nkumva ibyo uvuga mu rurimi rwanjye. Do you want me to speak in my mother tongue right now? Muragira ngo mvuge mu rurimi and you tell me whether you will hear anything. No, mungeni hari icyo uri kumva. But that is what God did. He did something funny. Nicyo Imana yakoze ikintu gitangaje. I speak in Kimeru, my mother tongue. Nkavuga mu Kimeru, ni rwo rurimi kavukire. Mbambere kuzoma ibuku ya Biblia, nkizongagira nkagenda nkayiragu. You know, I can become a very different animal just now by speaking my mother tongue. Naba indi nyamaswa ntangiye kuvuga ururimi rwanjye rwa kavukire. And then you say, what has happened to Pastor Ruguri? Pastor Ruguri mugendekeye bite? Raini eno nate kugeno. Eno ne onere kweno. The trick was, when I speak in this language, ibanga nuko iyo navugaga mu rurimi rwanjye, you hear me in Kinyarwanda. Unyumva mu Kinyarwanda. It is like I'm speaking in Kinyarwanda. Bikasa naho ndi kuvuga mu Kinyarwanda. And then people came, they said, what's going on here? Abantu baraza batariko ibi biri kuba hano ni biki? What is happening here? Habaye iki? How come everybody is hearing the other person? Byashoboka bite ko buri muntu wese ari kumva undi uri kuvuga in their language? Akamwumva mu rurimi rwe. What is happening here? Niki kiri kuba hangaha? That is the visitation of God. Uko no gusura kw'Imana. It broke the barrier of language. Imana ikuraho inzika z'ururimi. So that the message can go fast. Kugira ngo ubutumwa bwihute. Hallelujah. 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 Verse 7 says, and they were all amazed. Murongo wa 7 uravuga ngo barumirwa, bose barumirwa. They all marveled, bose baratangara, saying one to another, baravuga bati babwirana umukundi, behold, are not all these which speak Galileans? Mbese aba bose bavuga sabanyagalilaya? And now here we, every man in our own tongue wherein we were born. None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zakavukira? And they started counting
the different nationalities that were here. none batangira kubara abantu aho baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Journalists were there. Abanyamakuru barabara aho ngaho. Journalists Abanyamakuru who knew how to analyze. bazi kujambura. So they analyzed the people groups that were there. Bagenda babara abantu mu bihugu bitandukanye. Last night when I was reviewing this passage, I counted 18 different nationalities. Nijoro gihe nasomaga iki gice nabonyemo abantu baturuka mu bihugu 18. Yeah, if we want to count in our today's nations, you could count Kenyans, they were Tanzanians, you could count Mozambicans, you could count mu bihugu byacu hari abantu muri Kenya, muri Tanzania, muri Mozambique, Burundians and Djiboutians and Somalis and Somalia. Count, tell me to count. Mfashe kugira ngo tubare. Ethiopia, Eritrea, Sudan, Libya, Pastor, you are right. So you don't know the countries, eh? Ntago muzi bihugu. DRC, yes, Baba. Mozambicans, Angolas, Senegal, South Africans, they were all here. Malawians, Zimbabweans, Botswana, of course, man. How can we leave ourselves out? Are you able to see this miracle here? Are you able to see? God was integrating people. So that they can become one in many. Many in one, one in many. And this is what this church now is talking about. And I'm very happy, Pastor Hezron, that as soon as you arrived here, I think either from GC Annual Council or from ECD Annual Council, immediately you have come and posted this great theme of integration. Pastor Hezron, ndashima yuko muvuye mu nama zitandukanye mwatekereje gukora iyi shusho yo kuvuga gushyira hamwe mu murimo w'ivuga butumwa, where we become one, tukaba aho tuba umwe, with one purpose, dufite umugambi umwe, with one aim, dufite icyerekezo kimwe. God came and broke down all the divisions. Imana iza igasenya insika zose, starting with the breaking the barrier of language, igasenya insika z'indimi. And this flame of fire ibirimi by'umuriro was an emblem of the Holy Spirit. Kikaba ikimenyetso cya Mwuka Wera. Holy Spirit, Holy Spirit, Mwuka Wera, Mwuka Wera, Holy Spirit, Mwuka Wera, the one who cleanses us, Mwuka Wera utweza from all unrighteousness, akatweza gukiranirwa kose, creating true love among brothers, akarema urukundo nyakuri hagati y'abavandimwe. So when we go out igihe rero dusohotse into our local churches, tugiye mu matorero yacu, into our fields, mu mafilidi yacu, the language that was being spoken here at the union, ururimi twavuze hano muri union, goes down to our church levels, rukagenda rukagera ku matorero yacu yibanze. This language is the one that Pastor Hezron found at the ECD. Ururimi nirwo Pastor Hezron yabonye muri division. It is the IT people of ECD which came up with the picture that you see there. N'abashinzwe ikoranabuhanga muri division bakoze iyi shusho. Because the one we brought from Washington was different. Kuko iyo twavanye muri mu nteko nkuru rusange yari itandukanye n'iyi. And you know, Pastor Hezron, you don't have to use that picture.
kandi pastor ntabwo bari ngo mukoreshe iyi shusho. I know you have a very, very tough IT team here in Rwanda. Ndabizi ko mufite abantu bashoboye ikoranabuhanga bakomeye hano mu Rwanda. I saw him long time. Naramubonye iminsi myinshi. I was waiting for him to say, Pastor, I'm here. Nari nitegereje ko bati pastor ndahari. These are the guys. Aba barabishoboye. These are miracle people. Aba bakora ibitangaza. They can use modern technology. Babasha gukoresha ikoranabuhanga rigezweho to come up with a different picture which would speak better for the Rwandan people than this one. Ishusho izaba ifite ubutumwa ku banyarwanda kurusha iyi ngiyi. You know, in this picture, muri iyi shusho, you have a young person there. Murabona harimo umukobwa. You have a traditional woman there. Harimo umugore wambaye ibijyanye n'umuco wabo. And there is a man in an executive suit there. Hari nanone w'umuyobozi wambaye ikositimu. And there is that old man there with a hat. It looks like a farmer. Hanuriya musaza ufite ingofero umeze nk'umuhinzi. But this mission does not care what you are. Ariko uyu murimo ntabwo wita ku cyuri cyo. And you have this young lady there who is a pilot. Noneho murabona n'uyu mukobwa nawe utwara indege. After flying from Nairobi to Kigali, she picks the Bible. Amaze kuva mu ndege avuye Nairobi akajya Kigali agafata Bibiliya. And she goes out to witness. Akajya guhamya. And there is this engineer here. Hari rero uyu mu-engineer ahangaha. After he has fixed all the engineering problems, nyuma yuko amaze gukemura ibibazo byose bijyanye, he picks the Bible also. Agafata Bibiliya nawe. All of that united. Twese tugashyira hamwe. All of us united. Twese tugashyira hamwe. It doesn't matter, pastor, what you are doing. Ntabwo icyo ukora si cyo cy'ingenzi. Doesn't matter, pastor, what your members are doing here in Kigali, whether they are engineers, whether they are pilots. Tutitaye ku cyo ababizera bakora, aba engineer, aba pilote, buri wese, every one of them needs the flame on the head. Buri wese afite ururimi rw'umuriro ku mutwe we. And all of us need to start speaking one language. Kandi twese dukeneye kuvuga ururimi rumwe. One language. Ururimi rumwe. Don't have much time to go deep and deeper, my leaders. Mbasha kukomeza nkimbika abayobozi. This is the message. Ariko ubu nibwo butumwa. We were sharing during annual council at the general conference. Nibwo butumwa twasangiye mu nama zisoza umwaka mu nteko nkuru rusange. What we are hearing God saying here. Icyo twumva Imana ivuga ahangaha. We have come to a time where all barriers must be broken. Tugeze mu gihe insika zose zibidutandukanya zikwiye gusenywa. Does not matter what profession you are. Ntabwo icy'ingenzi ari icyo wize. Our members need to know. Ahubwo abizera bacu bakeneye kumenya. That time has come. Yuko igihe cyageze. Time has come. Igihe kirageze. When everything else needs to be put down. Yuko ibindi byose bikwiye gushyirwa hasi. And we pick the flame of the Holy Spirit. Tugafata ururimi rwa Mwuka Wera. And speak one language. Tukavuga ururimi rumwe. The language of mission. Ururimi rw'ivuga butumwa. Language of a finished work. Ururimi rwo gusoza uyu murimo. If I had time to read the whole passage, iyo nza kugira umwanya wo gusoma imirongo yose, I would bring you to this one verse. Nari kugera ku murongo umwe. If you were in my room with me last night, you would have thought my mind has gone wild. Hari yuza kuba mu cyumbi wanjye wari kugira ngo you know, ubwonko bwanjye na hari buru yafungutse. You know, Pastor, when I read that verse, iyo nsomye uwo murongo, it is here but we didn't reach there. Umurango ariko ntabwo twawusomye because of time. Kubera igihe. The verse said, uwo murongo uravuga ngo, some people who came from downtown in Jerusalem, abantu bari bavuye mu mujyi hagati Yerusalemu, those are people
we call today skeptics. Na abantu babahakanyi. And there are many skeptics. Na abantu bari abahakanyi benshi. People who don't want to believe in anything. Abantu badashaka kugira ikintu na kimwe bemera bize. They slight everything. Ibintu byose babitesha agaciro. If you buy a very nice suit, they see it, they say, these are suits which people used to wear in 1960s. To them, everything is useless. So some of them came from downtown. And they found everybody speaking in a very interesting language. And some people were saying, oh, look at the flame, the Holy Ghost. They said, which Holy Ghost? This is witchcraft. Don't scare people here talking about the Holy Ghost. Which Holy Ghost? Those are skeptics. So they came also. And they slighted everything they saw. And one of them said, these people have only don't waste your breath talking too much, thinking you're impressing some people. No, Baba. Leave some energy in yourself. Because these skeptics, of course, for me and my colleagues here, I don't care about them. Don't let them slow you down when you are in mission. So they said these guys have only taken the new wine. So when I looked at that verse carefully, I understood that there is someone who had opened a new factory downtown which was manufacturing new wine. Natekereje yuko hari umuntu wari wafunguye iduka rishyashya cyangwa se uruganda rushya rukora inzoga ikomeye nshyashya yadutse. Maybe the guy was from Mozambique. Hari uwo mugabo ashobora kuba yaraturutse muri Mozambique. The guy came up with new bottles. Azana amacupa mashyashya. The Bible doesn't say the name of the wine was this or the other. Bivuga izina ry'iyo nzoga bari banyoye. But the whole city knew that there was a new brand of wine in town. Ariko mu mujyi bose bari bazi ko hari inzoga nshyashya yadutse muri uwo mujyi. So these skeptics said, oh, we now know what is going on here. Abahakanyi baravuga tumenye icyabereye hano. This is the new wine we have been hearing about. Iyi ni nzoga nshyashya twumvise yadutse hano iwacu. Pastor, this world, it is not easy. And that is why God came upon these people with the great wind, rushing wind, powerful wind. He was only telling his people, don't be afraid. I have come to you with great power. Even these skeptics cannot stand before you. Amen. You don't say amen? Amen. In other words, I'm saying, and the Bible is saying, don't be afraid. The power of this message is great power.
Even skeptics who will accuse us of new wine, they will never stop us. N'abahakanyi batushinja yuko twanyweye inzoga yadutse ntago basha kudutera ubwoba. Leaders, we are here. Bayobozi turahangaha. Today I pray that we go into the business we have. Uyu munsi ndasaba kugira ngo tujye mu nshingano dufite uyu munsi. Business of placing leaders. Inshingano yo kushyira imyanya mu bayobozi, abayobozi mu myanya in different positions here and there. Hirya no hino ahangaha n'ahandi. And this is a holy exercise. Kandi uyu ni umurimo wera. There is no politics, or there should be no politics in this game. Ntabwo hagomba kuba politiki muri uyu mukino. We cannot come before God with the human imaginations and human inventions. Ntabwo tugomba kuza imbere y'Imana n'ibitekerezo bya kimuntu n'imigambi ya kimuntu. When this God comes to you, Imana ikugendereye, He comes to you like a rushing wind. Ikugenderera nk'umuyaga ufite imbaraga. If you don't open the way for Him, iyo utayikinguriye umwanya, you can guess what can happen. Ubasha gutekereza ibyakubaho. I don't know whether I told you this before. Ntabwo nzi niba ikinani nakibabwiye mbere. But if I did, excuse me and allow those who have not heard it to hear it. Niba narabikoze mu mbabarire ariko munyemerere kugira ngo abataracyumvise bacyumve. One time myself and Mama, we went to the village, our village. Igihe kimwe nge na madamu wanjye twagiye mu giturage, just to rest for some time, kugira ngo turuhuke mu gihe runaka. And our village is a real village. Kandi mu giturage wacu ni giturage nyakuri. My village is not like your village. Giturage cy'iwacu ntabwo ari nk'ikiwanyu. Some of you guys live in cities and that is what you call a village. Bamwe muri mwe muba mu miji mukayita ibiturage. My village is a village mu giturage wanjye surrounded by trees, rocks, hari ibiti, amabuye, bitare, and we built our house in the middle of nowhere. Inzu zacu tuzubaka ahantu hadashobotse. So sometimes when we feel so tired, we run there. Ndetse igihe twumvise tunaniwe tujya mu giturage wacu. And we switch off our phones. Tukazimya telefone zacu. Even there's no network there. Aho rero nta nubwo haba ihuza we are not interested with any network. Ntabwo tuba twitaye ku ihuza nzira iryo ari ryo ryose. So we went and hid there. Tukagenda rero tukihisha aho ngaho. And Mama would cook the traditional food. Madamu agateka ibyo kurya bya kavukire. Dry corn mixed with the beans. Ibigori byumye bivanze n'ibishyimbo. Do you know that kind of food? Ibyo biryo murabizi. And sometimes there's no soup inside. Kandi nta supu ibiri muri ibyo byo kurya. So you scoop with your hand. None ukabiyora n'ikiganza. And you throw into the mouth. None ukabishyira mu kanwa. So enjoyable. Biraryoha cyane. So while we were there, I remember this one evening we went out and we sat outside. Igihe twariyo rero ndibuka umugoroba umwe twagiye hanze turicara. Very cool. Hari hatuje. Very polite wind blowing. Hari umuyaga utuje. Not like this one here. Hari umuyaga nk'uyu twamaze gusoma. Oh, the Lord was just blessing us there. Imana yari kuduha imigisha aho twari. Sitting on those African made chairs. Twicaye kuri izo ntebe za Kinyafrika. I don't know whether you know those chairs here in Rwanda where you cut those sticks and then you put them in fire so that you can bend them the way you want. Hari intebe hano umuca ibiti mukabishyira mu muriro kugira ngo ubashe kubigonda uko ushaka. When you sit on them they squeeze you and they massage your back. Iyo wicayemo biragukanda hano mu mugongo. It's painful but good. Birababaza ariko ni byiza. We sat up to around
11:30 in the night or in the evening. twari twicaye saa 5 n'igice nijoro. Mama said, I'm tired, let me go and rest in bed. Madame aravuga ati ndumva naniwe reka nje kuryama nduhuke. I said, Mama, always you are tired. Aravuga nti mama buri gihe ubunaniwe. Instead of sitting with me here and enjoy this fresh air, umuntu wicaranye nanjye hano ukaba uri kumva umuyaga mwiza, you want to run into the house. none ngurashaka kujya mu nzu. We quarreled a little, but I said, you can go. Twarabivuganye gake ariko navuga nti okay ngaho genda. So she went and I remained there. Aragenda nuko nsigara aho ngaho. After some time I felt lonely. Hashize umwanya numva ngize irungu. I joined her. Nanjye njya kuryama. And I found she was already deep in sleep. Nsanga yasinziriye ibitotsi byinshi. I said, you mama, ndavuga nti madame, you don't know life. ntabwo uzi iby'ubuzima wowe. This business of sleeping like a baby. Ukubusinzira uruhinja. One of these days. Muri iyi minsi. It's like I knew something was coming. So I left her to continue with her sleep, and I also slept. Nuko ndamureka kumeza asinzira, nuko nanjye ndaryama. For me, the sleep takes a long time, especially after the night has gone deep. Jewe rero ibitotsi kugira ngo nsinzire birangora cyane iyo ijoro ryigiyeyo bwije cyane. I took a long time before I caught my sleep. Bimfata umwanya kugira ngo mbashe gusinzira. But then as I was beginning to sleep, igihe rero nari ntangiye gusinzira, something came. Hari ikintu igitekerezo cyaje muri iki. Almost like this one. Kimeze nk'iki ngiki. I have never ever felt anything like that before. Ntabwo nari narigeze numva igitekerezo Our bed started jumping. Uburiri bwacu bwatangiye kwitera hejuru kunyeganyega. And the iron sheets. Nza kubona amashuka. The iron sheets. Amabati, sorry. Amabati. Sorry. Amabati started making noise. Amabati atangira gusakuza. And then down here, it was like everything. There's some things there which we step on before we climb into the bed, because the bed is high, and if you can see my size, so I brought something I need to step on to climb up. Hari rero idarajya twashyizeho kugira ngo tubashe kurira nko kujya ku rutara, babanye rutara muraruzi. Everything that was in the room, ikintu cyose cyari muri icyo cyumba cyatangiye gusakuza, kunyeganyega no gusakuza. I said, wait a minute now. What is this? Ibi ni biki? And for you to know, my wife was sleeping. Kugira ngo umenye ko umugore wanjye yarasinziriye. She did not hear. Ntabwo yigeze abyumva. When I touched her, igihe namukoragaho, she was like this. Yari arimo nawe ameze atya. And she is still asleep. Akomeza gusinzira. I said, sure, is this woman still alive? Uyu mugore ni muzima. So me, I said, when it comes to the end of the world, ndavuga nti niba ari iherezo ry'isi, nobody will wait for the other. Nta uzategereza undi. So I looked for my trouser. Ndavuga njaka imyambaro yanjye, and I pulled it up. Nshyiramo ipantaro. Looked for my shirt. Nshifata ishati. And I put it on. I said, I don't want to go to heaven naked. Sijaka kujya mu ijuru nambaye ubusa. So that's when I had put on mine. That's when I hear Mama shouting. Igihe nari maze kwambara numvise rero madamu nawe avuga. What is happening? What is happening? Habayiki. Give me my dress. I said, oh. Am I the one who kept it for you? I said, Mama, Madam, wake up and look for your own dress. To cut the story short, I told her, Jesus has come. Let me go out and look up
see whether I can see the angels. kumbasha kubona abamarayika. If I come back, well and good. Ni ngaruka ni byiza. If I don't come, you join me. Ni ndagaruka nawe nkurikire. So I tell you, we have lights in the house, but I did not remember even to switch on. Twari dufite itara mu nzu ariko sinigeze nibuka kuricana. I went in the dark. Nagiye mu mwijima because I can remember where the doors are. Kuko mba nibukaga aho inzugi ziri. So I went out. Njya hanze. It was zero. It was not easy even to stand up. Ntago byari byoroshye no guhagarara ubwacu. So I went and opened the doors. Nkigura inzugi. I looked up. Ndiba hejuru. Nothing. Ntacyo nabonye. I said maybe he has not arrived close. Ahari ntabwo aragera hafi. Let me give it time. Reka nihangane ntegereze. I listened whether I can hear some singing from up there. Ntega amatwi ngo numve ko nakumva indirimbo zirimbwa aho hejuru. Nothing. Ntacyo numvise. By this time, Mama had come. Madamu yari yankurikiye. She came and held me. Aza noneho aramfata. She said, Baba, what is happening? Avuga ati, Pastor ni yabaye iki? I said, Mama, you don't have to ask. Navuga madamu wimbaza. Our Lord has come. Is coming. Umwami wacu yaje. Yaje wikiri gumbaza. But the noise was going down. Ariko rwa rusaku rugenda rugabanuka. And then it was silent. Noneho biratuza. That time I put on some light. Noneho ncana itara. When I looked at my trouser, ndebye ipantaro yanjye. The front was behind. Inyuma nari nashyize imbere. A whole president. President wese. That's when I realized how small we are. Ibyo nibyo binyereka ukuntu ntacyo turicyo. Let me tell you, my leaders, we are proud for nothing. Twebwe twirata ibitafite agaciro. It was a small earthquake kari agatingito gatoya which was taking place. Kari kabaye. It changed our whole stability. Byaraduhungabanije mu buryo bukomeye. It reminded me of this day, Pastor, byanyibutse rero uyu munsi when the Holy Spirit came igihe Mwuka Wera yamanukaga like a storm, ameze nk'umuyaga ukomeye. And then scoffers came, noneho abakobanyi baraza, the skeptics, abahakanyi, and they were despising this whole scenario here. Batesha agaciro ibyari byabaye aho ngaho byose. I wish they were told what I went through that night. Wampa ngo babe bamenye ibyo nanyuzemo muri iryo joro. When you panic so badly, igihe wagize ubwoba bukomeye, and you have to put on your pants the other way around, kugeza ubwo wambara ipantaro yawe uyirebesheje inyuma, because you are confused. Uba wataye umutwe. Brothers, my plea this morning ndabinginze muri gitondo is that every time we come before the Lord, mu gihe cyose tuje imbere y'Imana, let us not feel too big. Reka twumve ko tudakomeye. We are very small. Ntacyo turicyo. Very small. Ntacyo turicyo, turubusa. We need to follow the meetings with a great fear of the Lord, not the fear that will make us run away. Dukwiye gukurikira izi nama duturije imbere y'Imana tudafite ubwoba butuma twiruka. But the fear that tells us that we are in front of a great God. Ahubwo dutinya kuko turi imbere y'Imana ikomeye, Imana ikomeye. Who has all the power. Imana ifite imbaraga zose. For us, kuri twe, we are only something when we sit before Him with knowledge that we are creatures and He is the Creator. Tugira agaciro igihe twicaye imbere yayo tuzirikana yuko turi biremwa, Imana akaba ari umuremyi.
So may he help us today, Imana idufashe uyu munsi so that as we process the activity which is before us, ubwo dukurikirana gahunda z'inama dufite uyu munsi, we might always remember twibuke buri gihe who he is and who we are. twibuke buri gihe uwo iriyo nabo turibo. I would like us to pray with you, ndifuza ko dusengera hamwe, and then Pastor Ezron will lead us on the following program. Pastor Esrone aratubwira gahunda iri bukurikireho. So if you don't mind, you can stand up on your feet. Ntacyo yatwaye, mwahagarara ku birenge byanyu. It's always good to reflect in your own heart. Kugira ngo twumve mu mitima yacu. If this reading has spoken to you, niba iyi mirongo dusomye hari icyo yavuze mu mitima yacu, you need to remain guided. dukeneye gukomeza kuyoborwa n'Imana. Let this be the best meeting God will ever give to us in his work here in Rwanda. Reka iyi nama itubere inama nziza kurusha izindi nama zose twagize hano mu Rwanda. As a delegate from your local church, from your local mission field, or from institution, nk'intumwa zaturutse hirya no hino mu mafiridi, mu matorero no mu bigo bitandukanye. remember that you are here representing the people. Muzirikane ko muri hano muhagarariye bagenzi banyu. It will be your responsibility to share with those who sent you what you have heard and seen. Ni byiza ko muzasangiza bagenzi banyu babatumye ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. I don't know whether the union has produced smaller versions of this poster so that you can take it home with you and find a way of letting your people see what you met at the union during the session. Sinzi niba union yarateguye ifoto ivuga ibyiri vuga butumwa rishyizwe hamwe ku buryo bigira ubusobanuro bukomeye kuri bagenzi bacu tuzaba dusanze. Let this picture speak to you. Reka iyi foto ibahe ubutumwa. I like the Bible in the middle. Nkunda Bibiliya iri hariya hagati. And there is a reading there that says grounded on the Bible. Kandi hari amagambo yanditse ngo dushyize hamwe mu murimo w'ivuga butumwa. Grounded in the Bible. Dushyize hamwe mu murimo w'ivuga butumwa. Standing in the middle of all these people. Kandi Bibiliya ikabiri hagati y'abari abantu bose. Uniting all of us. Ikadushyira hamwe. As one body of Christ. Nk'umubiri umwe wa Kristo. Leave here to go back home with that image. Tuzave hano dusubira iwacu dufite iyo shusho. Remembering you are an apostle, you are a disciple. Uzirikana yuko uri intumwa, uri umwigishwa. And a prophet. Ndetse uri n'umuhanuzi. Who will pass these messages. Noneho ukazatambutsa ubwo butumwa. I know Rwanda Union is going to make many of these posters. Ntekereza yuko niyo y'u Rwanda izakora amashusho menshi nk'aya ngaya. Supported by the fields. Bakunganirwa n'amafiridi. To make sure every local congregation. Kugira ngo bamenye neza yuko buri torero ry'ibanze ryose this message will reach. Ubutumwa bwagezeyo. And then we will all be spreading this thing out to all our members and even those who will come from Jerusalem. Noneho tukageza ubutumwa kubizera bose ndetse n'abandi baturutse Yerusalemu. Because you know, Pastor Kasasira, what will happen is exactly like what happened here
when the message went out, everybody came to see. Kandi bizaba ni nk'ibyabaye hano mu mirongo twasomye igihe buri wese igihe ubutumwa bwumvikanaga hirya no hino buri wese yaje kureba. And there will be flames of fire on the hands of God's children. Kandi hazaba hari birimo by'umuriro bigaragara ku mitwe y'abana b'Imana. And people of God will start speaking in a different way. Kandi abantu b'Imana bazatangira kuvuga mu buryo butandukanye. And people must ask you what is going on. Kandi abantu bazibaza ibiri kubaho ngaho. And if they think people of God will have drunken the new wine, kandi abantu batekereza yuko abantu banyoye inzoga y'inzaduka, Peter will be there. Petero azaba hari to answer that question. kugira ngo asubize icyo kibazo. Peter said no. Petero aravuga ati oya, it's too early in the morning. Haracyari kare ni mu gitondo. Even the bars have not been opened. Ndetse n'utubari ntabwo turafungura. This is not new wine. Ntabwo ari kubera inzoga y'inzaduka twanyoye. It is some new visitation from heaven. Ahubwo no gusurwa gushya kwatubayeho guturutse mu ijuru. And many people believe. Kandi abantu benshi bazizera. Even skeptics can believe. Ndetse n'abahakanyi bazizera. May the Lord bless God's church here in Rwanda. Imana ihumugisha itorero ryayo hano mu Rwanda. Let us pray. Reka dusenge. Dear Father God in heaven, Imana idukunda iri mu ijuru. you have given us these few moments for us to pause, Waduhaye uyu mwanya kugira ngo dutuze dutekereze, to reflect on your word and to have a drink from the fountains of the living waters. ngo dutekereze ku ijambo ryawe, tunywe ku isoko y'amazi y'ubugingo. Father, we are here asking that you accept us the way we are. Mana turi imbere yawe tugusaba kugira ngo twakire uko turi. We came thirsting to hear from you. Tuje dufite inyota yo kumva ijambo ryawe. And we believe, Lord, that you have spoken. Kandi twiringira yuko Mana watuvugishije And watuganirije. when you speak, we don't care who else does not speak. Kandi Mana iyo wavuze ntabwo twita ku cyo, ntabwo twirengagiza icyo wavuze. These are your children, Turabana bawe, men and women. abagabo n'abagore. You brought them here Wabazanye hano to transact a holy business kugira ngo bakore umurimo ukomeye for your church umurimo wera bawukorera for the next 5 years. umurimo uzagira umumaro mu myaka 5. Be with each one of us. Rubane na buri wese muri twe. Give us a special anointing. Udusukire amavuta adasanzwe. Minister to all our needs, Lord. Ganirize kandi ukemuri utubere igisubizo kibazo byacu. Revive us again. Utongerere ububyutse mu mitima. Father, revive us again. Mana tubihe ububyutse. Do something new to each one of us. Dukorera ikintu gishya kuri buri wese. Give us the new tongues of fire. Uduhe ururimi rushya rw'umuriro. Break the barriers. Usenye insika zidutandukanya. Those barriers created by the villages where we come from. Izo nsika zashyizweho n'ibiturage dukomoka. Barriers created by the regions where we come from. Insika zashyizweho n'ahatandukanye dukomoka. Barriers that are created by our genealogies. Insika zashyizweho nuko twavutse. Barriers created by the age. Insika zashyizweho n'imyaka. Barriers created by educational levels. Insika zashyizweho n'amashuri twize. And the work we do. Ndetse n'imirimo dukora. Make us one. Tugira umwe. Father, make us one. Data tugira umwe. Make us one. Tugira umwe. Because this is the only answer we have. Kuko iki nicyo gisubizo cyonyine tubasha kubona. For the problems of this world. Kugira ngo tubashe kubwiriza ubutumwa iyi si. Be with our leaders here at the union. Ubane n'abayobozi bacu hano muri union. They will be guiding us in many things that we will be doing. Barabatuye mu bintu byinshi tuba tugomba gukora. I pray, Lord, that you will touch them. Ndasaba Mana kugira ngo ukabaka imitima yabo. And give them the grace they need.
kandi ubahe ubuntu bwawe bakeneye to respond to our needs, kugira ngo babe igisubizo cy'ubukene bwacu, those that are spoken and those that are not spoken, ari abavuze ndetse n'abatavuze, for the glory of your name, ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, because Lord, we prayed in Jesus' name. kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imitego yo hasi niyo rumuri rwaka mu mwijima runyereka inzira y'amahoro. Umpe Bibiliya kuko ari inezezanyo borwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya mbwira iby'ubugingo kandi udukomereze uwo mucyo ngo tumenye inzira igana mu ijuru. Unyereka bwiza bwawe data. Umpe Bibiliya kuko ari inezezanyo borwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri. Amen. Mirongo ine batuyizi twese, indirimbo ya 40. Tubane n'umwami twumvira ijambo rye atujyana mu nzira nziza. Tumwumviye rwose akabana natwe n'abamwizera uko bangana. Jumumvira nta kandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose. Ntihakingirizwa nta gicu gikuba byeyurwa no kumwenyura kwe nta shiti n'ubwoba. Bona nigishika bimarwa nuko tumwizeye. Mwumvira nta kandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose. Nta kitubabaza nta shavu tugira ni uduhembu rimbu zose. Ntabwo ro nisari nta n'umubabaro tuzahirwa nitumwizera. Yumwumvira nta kandi gakiza
keretse Yesu gusa mwizigire rwose ntabwo twiyungura kugira ibyishimo kugeza ho tureka byose kubw'imbabazi ze impana jatanga n'ingororano za bizeye by'umwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose tuzajya twishima turi kumwe tuzagendana nawe iteka twumvire rwose azajya dutuma ntacyo tuzaba tugitinya y'umwumvira nta kandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose. Ndirimbo ya 20. Uguka mutima wanje shikariri byiza ukomeza urwana ishyaka uzambikwa ikamba n'Imana iguhamagara gira bwangu witabe niyizihe ribihembo abatsinze bose inteko zikurebera ziragutegereje nutekereza uvuye reba imbere yawe mukiza wacu dukunda twanesheje kubwawe ubu twaje kugushima turagusingiza. Proposa ijana 50 ego 5 gomba umwuka mwinshi kukuru murinzi wemenyesha igihe mbesi wacu ni muhero ati ijoro ryijimye cyane ariko buracya ntukarire gumya ugende wirorere kwiringira kugezi ki uzasohora
mu munsi uhoraho. Wecyo mbwira nawe ansubiza itonze ati intambara igiye gushira guma ku rugamba wibabara ihangane wireke imirimo yawe kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Ndacyabaza ibyaremwe byose binsubiza birya biti iyi si igiye guhanguka hazindi idashira. Bimenyetso byerekana ho tugeze kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Imuhiro ubu ni bugufi tunezerwe mu mitima duhumure ko tuzakira dushiza gahinda. Ntukarire tuzabana amakuba zabashize ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Amen. Katuje 50 nayo twayiririmba. Mbese abasaruzi bari hehe bo gusarura bakiranutsi bameye kuri kw'Imana kandi ntibaba rabanyabute. Abasaruzi seba rihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura nirirangira mushakire mu mihana yose wirirwa renga kunga no muzishake kuko ziruri mozose muzisa ruririma na basaruzi seba rihengo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura nirirangira dore imirima yereye rimwe kandi bose biteze isarura mari kwabasa
ruzinibake umurimo wa urabasaze abasaruzi se barihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe isarura nirirangira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.